žmonių čia gyvenančius. Mieste ar rajone? Nu, mieste tai nesiekė 7,000, 6 su kažkiek. Ir rajone irgi sumažėjo, taip va, apie 16,000, 15 su viršum kažkiek, nu va taip varijuoja šiek tiek. O dėl ekonomikos yra kažką čia? Mažai, Buvo? labai mažai. O anksčiau buvo? Irgi nelabai. Lūkiai ten visur. Taip, taip. O kad taip va būtų kažkokių gamyklų ar panašiai, ne, nelabai. Bet žemė to yra. Taip. Neturime tokios pramonės ryškios. Nu, sakykime, ten grybynas yra. Tai va, didesni tokie, paskui čia matūrė yra, kur gamina ten irgi įvairiausias detalės ir po visą pasaulį. Tai va, tokios kelios, bet kad tokia ryški pramonė būtų. O kaip žmonės laikosi? Į Vilnių važiuoja? Daug. Daug ir dabar va, ir čia pavyzdžiui būtai labai brangus. Būtai? Brangus? Labai brangus, kadangi arti Vilniaus. Nu taip. Добрый Labai день. diena. Так я ж не знаю, з ким поговорити. Тож поклався. Добрий день. Добрий день, добрий. Звідки будете? Я з Києва. Я з Херсону. Приємно познайомитися. Але це живу. 40 років. Mobiliųjų garsus prašom išjungti. Телефон. Виключити. Телефон. А звук знімати, звісно? А в форматі який? Filmuoti galima, ne? Reikia netrukdyti, negalima trukdyti. Звук прямо на Labą dieną. Galima ir čia sėsti. можете сидіти. Prieš jūs Dmitrij Šilov ir Vera Ryškova, norintys sukurti šeimą. Ačiū. Gerbėmieji Vera, Dmitrijau, gerbėmieji santuokos liudytojai, gerbėmieji svečiai. Prašom versti. Kaip įsivaizduoju. Уважаемые, сидите. Уважаемые Вера, Дмитрий, уважаемые свидетели брака и гости. Šiandien jūs esate čia, laisva valia, nekasdienėje vietoje, kad oficialiai taptumėte vyru ir žmona. Šiandien jūs viešai ir oficialiai įsipareigosite vienas kitam visų mūsų akivaizdoje. Сегодня вы находитесь здесь по доброй воле, в необычном месте, чтобы официально стать мужем и женой. Сегодня вы официально в присутствии всех дадите друг другу обязательства. Gal galima garsiau, nes filmuoja, kad mama girdėtų. Sveikiname jūs, apsisprendusius gyventi santuokoje ir apsisprendusius drauge kurti savo šeimos ateitį. Поздравляем вас с решением вступить в брак и вместе строить будущее вашей семьи. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisė, šiandien Širvintų rajono savivaldybės administracijos teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje registruosime Veros Ryškovos ir Dmitrijaus Šilovo santuoką. Руководствуясь семейным правом Гражданского кодекса Литовской Республики, сегодня, 22 февраля 2025 года, в отделе права персонала и актов гражданского состояния
администрации самоуправления Щербинского района мы зарегистрируем брак Веры Вишковой и Дмитрия Шилова. Gerbėmieji Vera ir Dmitrijau, Lietuvos Respublikos konstitucija skelbia, kad šeima yra pati svarbiausia mūsų valstybės vertybė, o santuoka įteisina šeimą. Konstitucijoje taip pat skelbiama, kad santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Sutuoktinių teisės šeimoje yra lygios. Bet santuoka, aišku, tai pirmiausia moralinė pareiga vienas kitam. Уважаемые Дмитрий и Вера, Конституция Литовской Республики провозглашает, что семья является основой общества и государства. Брак узаконивает семью. В Конституции также говорится, что брак заключается по свободному согласию мужчины и женщины. Права супругов в семье равны. А брак – это прежде всего моральное обязательство друг перед другом. Tikiu, kad jūsų apsisprendimas įteisinti šeimą yra brandus, tvirtas ir širdimi pamatuotas žingsnis. Todėl įsipareigojate drauge gyventi, vienas kitą gerbti, mylėti, saugoti, būti ištikimi vienas kitam ir saugoti šeimą. Я верю, что ваше решение узаконить свою семью – это зрелый, твердый, взвешенный сердцем шаг. Вы обязуетесь жить вместе, уважать, любить друг друга, быть верными и беречь свою семью. Gerbiamasis Dmitrijau, ar jūs sutinkate vesti Verą ir prisiekėte ją mylėti, gerbti ir būti ištikimas? Taip, sutinku. Дмитрий, согласны ли вы взять в жены Веру и клянетесь ли вы ее любить, уважать и быть ей верным? Kurią pavardę pasirenkate registruojant santuoką? Šilov. Какую фамилию вы выбрали? Gerbiamoji Vera, ar jūs sutinkate tekėti už Dmitrijaus ir prisiekėte jį mylėti, gerbti ir būti ištikima? Уважаемая Вера, согласны ли вы выйти замуж за Дмитрия и клянетесь ли вы его любить, уважать и быть ему верной? Taip, sutinku. Kurią pavardę pasirenkate registruojant santuoką? Какую фамилию выбираете при регистрации брака? Šilova. Atsižvelgdami į jūsų abipusį sutikimą tuoktis ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisę 2025 m. vasario 22 d. registruojame jūsų santuoką. Vyras pasilieka pavardę Šilov, žmonai suteikiama Šilovos pavardė. Учитывая ваше взаимное согласие вступить в брак и руководствуясь семейным правом Гражданского кодекса Литовской Республики, мы 22 февраля 2025 года регистрируем ваш брак. Муж остается с фамилией Шилов, жене присваивается фамилия Шилова. Gerbėmieji Vera ir Dmitrijau, jūsų apsisprendimą sukurti šeimą prašom patvirtinti parašais santuokos įraše. Просим подтвердить ваше решение создать семью подписями. Čia jūs sakėte parašai. Čia taip, mano. Mhm. Ačiū. Gerbėmieji santuokos liudytojai, prašom pasirašyti santuokos įraše. Свидетели, просим подписаться. Čia bus jų kitas parašas. Kitas parašas.
Lietuvos Respublikos vardu Dmitrij Šilov ir Vera Šilova skelbiami vyru ir žmona. От имени Литовской Республики Дмитрий Шилов и Вера Шилова объявляются мужем и женой. Galima paploti. Можно поплохать. Gerbėmieji sutuoktiniai, man labai malonu kreiptis į jūs jau šiuo žodžiu. O dabar prašom pasikeisti žiedais jūsų šeimos simbolių. Уважаемые молодожены, просим обменяться кольцами, символом семьи. Kas pirmas užmė? Nesvarbu, kaip jūs norite. Na, pasveikinkit vienas kitą. Просто сейчас буду. Mes taip pat norim jūs pasveikinti. Norim įteikti jums pirmąjį jūsų šeimos dokumentą Получаем документ. ir mažą dovanėlę šiai dienai prisiminti. Ir žinoma, iš visos širdies norim jums linkėti tokios gražios meilės, kurią šiandien matome jūsų akyse. Такой, как сейчас видим в глазах. Gyvenkite darnoje, santarvėje, vienas kitam padėdami, vienas kitą palaikydami, bet kokioje gyvenimo Помогайте, situacijoje. поддерживайте в любой ситуации. Taigi, būkite Ačiū. laimingi. Ačiū. Ačiū. Prašom, pasveikinti. Prašom, sveikinti. Gerai. Mes? Mes. Поздравляем. Ačiū. Ačiū. Да. Поздравления. Спасибо, что приехали. Спасибо, что приехали. Оля. Спасибо. Лена, спасибо, что приехали, проехали. Спасибо. Здесь. Спасибо. Лайв, камень. Спасибо. Спасибо. Nu, dabar stokit pačia, o tada visi iš paskos ir išlydim kaip sutuoktinių porą, linkėdami jums ilgo ir laimingo šeiminio gyvenimo. Долгую, длинную семейную жизнь. Ačiū. Viso geriausio. И мясо. Viso geriausio. Taip, aš išjungsiu filmavimą. Ir